Birge ben Kayser. Bugün videoda bizler deydin. Minecraft oynaydım babam niye bileyim anladım. Başka video çıkana bir ay vakit diye olayım. Bugün videoda bizler deydin. Bağlı şartlı işgal alıp görüyoruz. Minecraft çıkma git. Minecraft oynaydım babamız. Bu yerden adım. Minecraft yapıyoruz. Gittik bastı odan da. Hadi baş dostlar. Bu videoya önerdiğiniz like basıp anlatır gelip bitinizler. Загрузка ресурсов создания мира Майнкрафт. Дейді. Короче, мені вывести нормально 100 метров. Бірақ маған да бір. Эй, моя так. Кысай. О, загрузка жүрді. Азғалтай выберет деп шығу керек болды. О, все. Қысқы биомнан шықтан. Жақын жерде ауыл жоқты. Ойнан еге қалды. Атын қалды көріп. Ой, жай. Я что не посылал. O da altı açtım uçtu. Uy, to'xta. To'xtadik. Nasıl olsun normal şiir var mı? Uy, boş aktına. O, hadi. Oyunun da hoş git. Gel abi salam. Task girgamız salamız. Nasıl? Осы қалғанның бәріне жасап тастайық. Кирка. Осылайша дедік қой. Сиона. Болды. Ей! Көрмей алды. Кетіп қалсын. О! Маған қалай көрмей алды? Қазылайым. Если что, бізге факел керек. Сол жағы қазып болмайық. Юбойна. Факел салу керек. Все. Ой! Мен жаңа осы жерге түскен. Өлетінен. Амал ғой енді қайта істешіміз. Короче, достар, ана шахтаға шықтым, мынандай жерге келдім.
Qabang ey. Ne oldu itin pazar görme. Versek doymalık hazır. Versek koyamız. Blah işte. Qara bulursa. Ömrüm. To'xta brat, to'xta. Ey, chiq. Aman qara. Ey, şutur qara. Danu. Naqala görmey aldım. Oo. Hoppa, bildim qo'z. Santa Catarina. Dişke o jitena. Salamalı. Getirmeyin, almam da olayım. Давай, adam oynalı bırak. Niye satasın sen? Sen elim dinleyensin be. Ne çüş? Bitti işte. Ne? Niye emdirmegensin? Niye emdiyor bilmiyorum. İşte Minecraft'ta. Ne işi gel adam kaynalan yok. Kütüp oturum, elde kütüp oturum. Elde adam kaynalan yok. Kaşan oynuyoruz. Oy. As. Işık. Ultra koyuyorsun sen ne biliyorsun be? Hayır. Ana ciddi var mı? Al buladın. Gittik. Жалғастыра жолымызды. Ой, туда.
Buralarımız da şu. Короче, достар, осы мен видеоны аяқтайтын шығармын. Сіздермен бірге мен Қайсар, сау болыңыздар. Дрифт жасап жіберейік. Сонный сатаны соңғы тап кетеміз. Басымыз енді қазір. Сау болыңыздар.